वांगजरी भाई चोम रंजित मैतई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट दा लेक्चरर इन 2018 की बेस तक खंजबन हाना सैटरडे निमित्ता लेक्चर एसोसिएशन मणिपुर समना लाम साइजना एसोसिएशन तौरीबा पेन डाउन स्ट्राइक सिगी मतुंगिना अखोई टीजी स्कूल सु असिदगी हौजबने असी अखोई ओजा अयाम बलोय डिपार्टमेंट याम यामी मणिपुरी पॉलिटिकल साइंस अयाम बलोय सुरे बायोलॉजी का सी मैम से ngasi ayuk mata loi lakchare koigi lam na pigiba rules and regulation gi matungina assembly nang na lakchare adu akoi horen assembly loi di baba class loi di baba akoi le jagani sign to jagani adu bu akoi gi normal duty class lo budi observe roi maram di kai gi no da koi nan su मैम loi haibi grabani akoi se 2018 da proper way da arari matungina deficit tawi return tawi adigi loibak tawra matungda nium sumai matungda khoi se khanbi bane regular na 2022 gi 8 January 2022 da regular ta aduga regular PS na 1st April 2023 adum mayam dum khanbiro hujik sahi 2025 yawre July sahi ani makhai sida khoina single regular pay amabo phangdabida khoina kathoga khoi isagi awaba mayam leiro yawi sida marak sida oza singba laina na nagidana leigidun su yawraban oza ahum laying bangam dedana maramdi khanbiro mayam su thani pan manungda amuk tolopiba adusu regular tarbada contract tolopibi sida ji koi mayam se asukki matik victimize poire aduna khoina tawba yabasu dawre last koi director unabire director unaje several times unure education minister hana sarkar leine do mayam tawraban adu matungda hujiksu PR lai matungda su governor koi unajare simukta ju khoida positive response amata phangdari basu ngayu haiba kapta ngai ba se kyang ngai we have already wait for more than 2 years now mayam du khan bi ba khoi shi go haibra khoi shi go haibra koi lai ta ga khoina samaj ji gi shimi ba sathe mayam se shimi ba khoi ji shi ra kan da jita mayam authority sing pen gi dore khoi duty to dawri ba khoi sida almost I am 603 sine koi pen da bana ka hela bana si khoi haijaba ya ba haijare no jaba ya no jare simak da khoi tabi dara ni na khoi kai ro loino koi mayam ji koi na haijari koi pizari ba matam lam pizari ba kwa ndaki 26 ko gi manung sida authority sing da thu bada khoi 26 July 2025 su gi manung da awaba si yengaga thu to biu na press media gi kumda ina haijari masigi phawbuda tawtrabadi koi nan es lam na lekhiba diso resolution gi matungina or decision gi matungina koi si langim khada lejabnina koi na sulak thokpi gre sigi manungda tawta di koi sidagi han kan ba makhan makhan gi agitation jing tawna ba koi sem sa da lejare मैम thank you